Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dostlar, bacılar və qardaşlar. Elşən Abdullayev, bugün martın 3-ü 2026-cı il tarixidir. Ad günümdür, 51 yaşım bugün olur. Hər birinizə qabaqcadan təşəkkürümü bildirirəm. Təbriklərinizə görə üzr istəyirəm əgər təbrik ismariclərinizə cavab verməsəm. Bu qısa videonu yazmaqda məqsədim deməli, idarə etdiyim YouTube kanalına açıqlama verməyimlə bağlıdır. Bəziləriniz soruşur və ya maraqlanır və ya təəccüb edir, niyə görə həyat verici lütf yerli kilsəmizdə 2 YouTube kanal var və ya 1 YouTube kanal var, ümumiyyətlə varmı, yoxmu? Deyim ki, mənim idarə etdiyim YouTube kanal əvvəllər yerli kilsənin rəhbəri olduğum zamanlarda məhz kilsəmizin, Həyat Verici Lütf kilsəsinin YouTube kanalı idi. Ondan sonra bir çoxlarınız bildiyiniz kimi mən rəhbərliyimi təhvil verdim və ondan sonra Həyat Verici Lütf kilsəsinin yeni YouTube kanalı açıldı və hal-hazırda o YouTube kanalın üzərində məsuliyyət, idarəçilik mənim üzərimdə deyil. Amma əvvəldən o birinci olan YouTube kanalı idarə edirəm və o yerli kilsəmizə heç bir aidiyyəti yoxdur onun. İdarə etdiyim YouTube kanalı hal-hazırda şəxsi məsuliyyətim altındadır və orada dərc etdiyim videolar, ondan sonra hansısa bir dərslər və ya tərcümələrim, hansısa bir işləmələrim, yəni lüğət üzərində işləyirəm, ondan sonra Baltimore'dan bəziləri tərcümə edirəm, daha sonra öz dərslərimi və sonra başqa hansısa əziz qardaşlarımın və ya hətta bacılarımın video parçalarını təbii ki, onların icazəsini almaqla dərc edirəm və bu baxımdan lütfən xahiş edirəm. Hətta adını dəyişmişəm və hal-hazırda adını İman Et YouTube kanalı qoymuşam və bunun yerli kilsəmizlə heç bir əlaqəsi o mənada ki, kilsəmizin adından çıxış etmə məsələsi yoxdur. Yaxşı, bunu deyirəm ki, arada aydınlıq olsun və arada deməli, sülh olsun. Şəxsi hesabımda, şəxsi kanalımda hər nə dərc edəcəyəmsə, bu şəxsən mənim öz adıma və məsuliyyətimə aid olan videolardır. Buna görə lütfən diqqətli olun və çaşmayın. Mən sizə kilsəmizin, yerli kilsəmizin YouTube kanalının deməli, linkini bizim deməli, bu videonun altında description, təsvir olan hissəsində qeyd edəcəyəm ki, məlumatlı olasınız və ora qoşulasınız. Heç kimin mənim idarə etdiyim YouTube kanalda abunə olmasına məcburiyyət, öhdəçilik yoxdur. Lütfən, əgər düşünürsünüz ki və ya düşünürdünüz ki, bu hansısa deyəndə Həyat Verici Lütf yerli kilsənin kanalıdır, ona görə mən burada olmalıyam. Lütfən, çıxa bilərsiniz və xahiş edirəm, çıxın əgər bu cür münasibətlə YouTube kanala daxil olmuşdursa abunə olaraq və təsvir bölməsində göstərəcəyim YouTube kanala lütfən daxil olun. Eləcə də Baltimore'dan vəzlər olarkən, hansısa bir dərslər olarkən, onları tərcümə edərkən, əsas mənbə olaraq Baltimore kilsəmizin YouTube kanalıdır və onun da deməli, linkini təsvir bölməsində verəcəyəm ki, siz ondan istifadə edərək, təbii ki, ingilisini bilməli olacaqsınız ki, başa düşəsiniz orada nələr deyilir, amma rahat şəkildə oraya girib birbaşa orijinaldan dərslərə, vəzlərə baxıb qulaq asa bilərsiniz. Oldu. İndi mən bunu rus dilində deyəcəyim və sonra da ingilis dilində yəqin ki, bütün YouTube kanalımızda, daha doğrusu YouTube kanalımda olan 1300-ə yaxın indiki məqam üçün abunəçilər məlumatlı olsunlar. Orada bilirsiniz, 3 dildə fərqli video parçalar paylaşılır deyə öhdəliyim var ki, hər bir kəsə öz dilində bu mesajı çatdırım. Yaxşı, sağ olun. Всем привет, Эльшан Абдуллаев. Очень рад приветствовать всех подписчиков YouTube канала, который находится на данный момент под
моей ответственностью, моим управлением. Значит, всех заранее благодарю за поздравления с днем рождения. Сегодня мне исполнилось 51 год. Да, пусть Господь всех вас благословит. Еще раз извините, если я не отвечу на ваши поздравительные обращения, письма и видео. Небольшое видео сейчас, которое вы видите, направлено на цель пояснения YouTube-канала, который я веду. Когда-то в недалеком прошлом я руководил поместным собранием церковью Hayat Verici Lütf в Баку. И в связи с этой моей деятельностью, значит, YouTube-канал, который я вел, он непосредственно был связан с нашей поместной церковью Hayat Verici Lütf в Баку. На данный момент, как вы знаете, я сдал пост руководителя церкви, и у нас появился новый YouTube-канал, который ни в коем случае не связан с моим управлением этого канала, а первый канал, который находится под моей ответственностью, я даже поменял название, сейчас он называется Иман Эд. Значит, он не имеет отношения к нашему поместному собранию, и под моей ответственностью я выставляю туда различные видео, материалы, переводы мои, проповеди, переводы проповедей, и также проповеди, значит, близких мне людей, или же даже людей, которых я не знаю, но проповеди, которые очень сильно затрагивают насущные вопросы или благословляют лично меня. И этим, конечно же, с их разрешения, с разрешения авторов я выставляю и планирую выставлять в YouTube-канале, который я веду. Поэтому, пожалуйста, если кто-то из вас находится в списке подписчиков на мой YouTube-канал, и вы подписаны туда ввиду определенной обязанности или приверженности, что это YouTube-канал поместного собрания, поэтому я должен быть там или я должна быть там, пожалуйста, будьте свободны и освободитесь от этой обязанности. Я в описании под этим видеоматериалом, обращением оставлю линк, ссылку на YouTube-канал нашего поместного собрания Hayat Verici Lütf. Пожалуйста, если вы еще туда не зарегистрировались, зарегистрируйтесь, подпишитесь, и с удовольствием буду рад видеть вас там, в том YouTube-канале, и также буду признателен, если вы выйдете из подписки на мой YouTube-канал, чтобы не чувствовать себя обязанным находиться там. Да, это в принципе то, что я хотел сказать, и ссылка также на YouTube-канал Балтиморской церкви Greater Grace, откуда часто я беру проповеди, перевожу, и также занятия из Балтимора, Мерлинского библейского колледжа и семинарии. Они в оригинале находятся в YouTube-канале Балтиморской церкви. Ссылку на этот канал я также оставлю в описании, для того, чтобы вы могли туда заглянуть, подписаться. Ну, конечно, для этого вам нужно знать английский язык, для того, чтобы понимать, что там происходит, о чем говорят. Ну, вкратце так. Спасибо большое за ваше внимание. Пусть Господь вас благословит. Да, и, пожалуйста, будьте свободны, чтобы выйти из подписки на мой YouTube-канал, если вы чувствовали себя обязанным быть там, ввиду того, что считали, что это является YouTube-канал нашего поместного собрания. YouTube-канал, который я веду, не является каналом, YouTube-каналом поместного собрания Hayat Verici Lütf. Это сугубо моя ответственность, мое управление этим каналом. И там я постирую то, что лично меня касается, то, что мне нравится, и то, чем я хочу делиться со всем миром. Пусть Господь вас благословит. И сейчас немножко расскажу то, что я вам сейчас передал на английском, потому что есть ряд подписчиков, которые являются англоязычными. До свидания, благословения вам. Hello, everybody. Hey, this is Elshan Abdullayev, and greetings to you from Baku, Azerbaijan. And thank you so much for your greetings and also for your congratulations pertaining my birthday. Today, March 3rd, is my birthday, and I'm 51, and appreciate all your love and care and your messages. Apologizing if I'm not going to respond to your messages and your calls
during this day, but in advance I'm expressing my gratitude. God bless you. This short video is about the YouTube channel that I am managing and leading. So as some of you know, maybe many of you know, that I used to be a senior pastor of the local church in Baku, Greater Grace. And during that time, the YouTube channel that I'm leading now was part of that local assembly. And last year I was stepped out from the position of the pastor, so I passed the baton of the leadership with the elders to the new pastor, and under the new pastor leadership we have in our local assembly a new YouTube channel which may create some confusion whether our local church has two YouTube channels or which one is really the one that relates to the local assembly. So for clarifying that, the channel that I lead, and now I changed the name of that channel and made it as Iman Ed, or I am an Ed. So that means faith in end times. But anyways, so that to bring clarity and avoid the confusion, so that YouTube channel is solely under my responsibility and management, and I'm posting there the translations of the messages, translation of the Bible classes, my own messages, and also my own classes, as well as the messages or the classes of people, brothers and sisters that I prefer or I like, the messages that touch me, the messages that I want everybody to hear, and that is solely under my responsibility. And please, if you felt obligation to be the subscriber of my YouTube channel because you felt and you thought that this is the integral part of the local assembly, Greater Grace Baku, please feel free to take away that subscription from the channel. And in the description of this video material, I will provide two links. One of them is to the YouTube channel of our local assembly in Baku of Greater Grace, that you can be subscribed to that channel. And the second link will be of YouTube channel of our local church in Baltimore in Greater Grace, from where I take the church services and then translate them time by time, and also Bible College classes from Maryland Bible College and Seminary. So that YouTube channel link will be also in the description for you if you didn't know that where is the original that I take of those classes or the messages, so that you would have freedom to use that link and be subscribed to Greater Grace World Outreach YouTube channel. So that is it, what I wanted to say. God bless you and have a great day, great year. And God is good, and I love you, and hope to see you somewhere around the globe in near future. Bye-bye. God bless you.